muri ofisi y'abana bashimye imbere y'abantu bose Sami ngomba kumenya idogoti ryawe ibipimo hari mutaye ibyo yakoreye ko cyane yariyumye ziba umuntu aba yarabyuze afite umugore witwa bagwana petete mu kwishura bari baganye n'umugore we atareza kwipi kuko sinisi yuko ari ibintu bari bari muhana sonda nakubyo bwaye yashanye mu cyane sigwa twaje guserukiye twaje turi na mama Kajeneza Anniversaire ya RUKUNDO TV nachewe ukatini anniversaire yawe unamusi jeno nakuze urumva RUKUNDO TV niyo yakuze ikindi nacho RUKUNDO TV nimefamia na wakana kibikuye hapo twaragerageze gufashanya muri byinshi bitandukanye na RUKUNDO TV hamwe na Mr. Samia wa RUKUNDO TV hamwe na Inishu Media na Ihuriro TV nabonye manager waya CEO wayo ari hano Amis rero izo ni TV bavuga yuko zagaragaje gufashanya ibintu byinshi bitandukanye gusa jewe rero cyatuma ndamuhamagara Sami kwa kwata kumuramutsa umufelicita kamwe kubera ko aragwana cyane arakora ibintu byinshi musanzwe mubizi si ngombwa niyo kwidoragura ariko kandi umunsi tubwira anniversaire umuntu wanje nawe ajyanye mu bitaro sibyo sibyo gasa ibyo ntacyo n'urubanza rwo mu muryango tuzorwana cyane ibyo ntibigikunda ntibigikunda ko twese tuzoja kuba mu muzi muri RUKUNDO TV jaja yabajyana jaja ni Kanyana ni sawa bon murakoze cyane reka nikuze kwanza kuiza kamera so reka ngiri jambo mvuga akesidani reka nababwira ikintu kimwe mutamuzi uyu ni we journaliste wa mbere wa Karate TV yo televiziyo wa Karate TV yo televiziyo ya mbere yatangiye kuguha ikiganiro RUKUNDO TV ibaye kuvuga ngo niyo media ya mbere yaturondera kugatika tubaye ikiganiro bacafata link bayishira kuri community kugira ngo abantu badukurikirane murumva yuko baradufashije cyane mufashe kubakomera amashi cyane
iyo media ya mbere izindi twaraziyamagara aratukura showbiz mugabo aba akesi arabwira umukobwa ari muri activité nice baradukoresha ikiganiro vraiment merci beaucoup turagushimiye cyane amata ya mbere twatabwiye kumwe nawe watuguye merci beaucoup muje bari madubona ari nakibaze merci beaucoup kuri Arkesan akoze cyane tuma twakira abandi ko hari benshi cyane ngaha ni simple nawe ntacyo bari ubuya twakire umwe muzi namenyereye hari kaje media yitwa ihuriro TV bari ngaha muri ihuriro TV benshi bamwe mu bo muzi harimo uwitwa Jojo agasore nawe cyo gutahura neza turamuha ikaze nawe yaramutse abari ngaha na uri kaje no muzi urosanzwe ya Rukundo TV Jojo urahawe ikaze Jojo reka narafise umugabo wiwe reka jewe nawe kandi nasi iko wa ihuriro TV kugira ngo ibyo bakomera amashi ubukunde bugezeko ngoma zabaye kuhara niho mugitangura ariko imbere ni heza ngo mubandanye mukora musonge mbere ibyiza biri imbere urakoze cyane jojo nikundeke wewe Twali kamera ni hatari kuvuga ni hatari tuze kuvuga ngo turashimye kwanza kusarura doare ama tushimira na Mr. Sami we aje kutumira tunashimira namwe mwese muri hano tumakeye gukora namwe adukurikiye bira rero dukora tudasaba gukurikirana tuba twitwa abo turi haba irindi jambo ryo kubwira Sami Rukundo TV yatanguye twese twibona kubera rero imaze imyaka ibiri ari uburyo bari mu televiziyo yose hariya amaze imyaka ingahe reka twirinde tuvuge byinshi natwe tunyuma yo twarakurikiye gusa kimwe kubabwira na Rukundo TV Rukundo News kazi ngaitinde tufike sana mbele ni pazuri asante Ashimwe isabukuru nziza Rukundo TV kama kanya karosesi nabwira nawe isabukuru nziza umunsi mwiza rero kuri wese manje kubashigikira murakoze Yo mwana we reka musane ndakezi okay tugira imbere y'indirimbo ndakiga kuririmba ntabwo ndamenya mugabo
Sakago bikora mugabo. Biasa lama pasal. Oh ya, buena. Ufaniza boli. Amatia yote yake. Muri filime ubuzima akaba ari nawe kintu twagiye guserukiye twagiye turi kumwe na mama Kageneza namubonye hano inyuma arashobora guhaguruka akabanditsa mu izina rya Yesu. Imana ikumugisha. Twagiye turi kumwe na Chris nawe reka ahagurukire abapetere mu izina rya Yesu.
Ama turanezerewe cyane muri rusange kubana namwe, kubana na Rukundo TV kuri uno munsi udasanzwe bariko barigina imyaka 2 yose. Imana ibezerere abakozi. Rukundo TV ikwije imyaka 2 ibayeho. Yes sir. Ikwije imyaka 2 ibayeho. Inangaza ikwije bashemese imyaka 2 ngabo bamubose barabasuka. Ni Rukundo TV. Okay. Rukundo timu yabo ikwije imyaka 2 ibayeho. Arakomeye. Rero Rukundo TV uravye ibintu yagize uno munsi urabona ko ari ibintu bibereye. Rukundo TV ni timu irimo abantu benshi, abahungu n'abakobwa,
yari gufata umwanya ikicara ahantu yonyine ikikina ikagira umunsi mukuru ikagira umunsi mukuru bakaryoherwa ariko kubera ko ari Rukundo TV kandi muri Rukundo TV bafite urukundo bijya kuvuga ngo ni izina ry'umuntu rero izina rya Rukundo TV iryo bantu bo muri Rukundo TV rero Rukundo TV yarabonye yuko yo kwifatikanya n'abandi benshi bagiye batandukanye twabonye ngaha kugira ngo imyifatire bamwe bajye batange twabonye baririmbyi rero ikintu nagomba kuvuga kuri Rukundo TV Rukundo TV ni timu mu matimu menshi ari bwa mu Burundi yatumye tugira intege twebwe mu gukora ibintu by'iwacu ntabwo tubagira ahantu okay nsaba msirasubiyemo Rukundo TV ni timu mu matimu menshi ari bwa mu gihugu cyacu Burundi yatumye twebwe timu mpuzamahanga tugira intege zo gukora n'ingufu byinshi z'ifaranga muri Rukundo TV. Rero twongera dufate akanya ko gushimira Rukundo TV yatwiyumviye yuko dutumira umubwiye natwe ikaba yatwiyumviyemo rero nibaze yuko uko ibintu byateguwe n'ubwo bitarahera niho bitangura turabona ko ibintu bimeze neza ariko kandi bagarusa abandi bantu bose baba bari ngaha bafite amatima atandukanye nabo baze bategura ibintu nk'ibi ko ni kimwe mu bintu bituma abantu bagira urukundo abantu bakamenyana yego murakoze cyane hamabema nabonye CEO wabo aracyari umusore aracyari umujene kandi ameze neza none umuntu amusaba ikintu kimwe arabera abantu kureke kwanza namusabira akaga arabera kureke namusabira akaga CEO vrema nagomba nabasabe ibyahera tubonane mu ngabire ako gakofu ya kabisa kandi hama murakoze cyane usigaye wisiga mate none ijya neza murenda bahurira rugura n'amata okay hama nyoko wawe mubwire uno munsi nyiwaje niyo nyine nakora ndidira gato ndidira gato da sibyo nakora ni yeme ni sawa murakombe hama tugira dutangure gukina atari agashinga aho gatotaga ingo bicara abo rero kugira ngo FM live asizi yuko urutoza ruba ratoza amafaranga nani kuko murabisiye Yeah.
Bana wewe. Sasa? Ende. Wewe. Nani wewe mkonga wewe tunalia leo? Tebu ya uko kwa nani? Ende. Wewe ndio kuoje? Nani wewe mzee? Jewe. Wewe na wewe nombati.
namusiro muri iyo kandi yewe yo nabyo nikuko n'abandi ko nagukompora nipanze urokonyene yo urahangaika takurume nuko tubona kwa Bagize agafunga imborondoro